tunlai Khawvela chuan chena building tel lova khusatur chuan ngai po kan ngai to thiam to lo zo khelang mase tunma chuan building pakhat ma ommia lo lai po a omve nge omsia building masa omchan hunvel ingai to chin to nga yem gobekli tepe tarki chim chaklama mi hi mishing te kut chwaka chuan upa berangai ania kumbi si sing khat sang ni vela sakni in chut ania an building sul nu te hi vo in ni thlengin mu tur ala omani helai mun me hi chu manlai pyramid satu faro te tan po manlai ani ve thawa Khawvel thang chhauzelin architecture lama po masonna anasa hle a voina chuan Khawvelin building ro puile mak ati hial khopte a om to ani heng building saknan hian poisa po an seng na sa hle angti achiang sa reng maya tikhan lo thirin lo ngai thlatopla Khawvela building sakna Manto berber le mi a hip na chan kan lo chhop chho sakdon che ni Khawvela building sangber Burj Khalifa alang phave mi alawani o masa in channel la subscribe lo ten khonga yin min lo subscribe ve ula notification bell ka metin ola khan da bokro o pangana the Cosmopolitan Las Vegas $1 billion li point pali Cosmopolitan hi nuamle changkang bel khoma lo chhuak ani bermai luxury resort le poisa khelna mun pui casino ni in Las Vegas laili taka oma 5-star hotela cholmang du tan khenmai turani avain room sang thum chuang a oma poisa khelna tur square feet singkhat sang khata zaw mun a omboka poisa khelna dokan ringot po somrat pathum lai omani mi sang thum chuang lenna theater te sumdo na le nuam tol etikop du ni chuan business conference ti na room zaw nuam takte ombokani darkar somni pali chung man thei fitness center a omboka hot tub aerobic class spa designer shop night club le ice skating ti theina thengina omani ti turatam na tuka soisen po anilo zanrei po ni se ti tur omlavin I om ngai lawang room tamzo khian ama pualin hoi thoven na tur bathar an nei veka Las Vegas khopuya nga chuan hetiang hi wang takani khopui eng pe ut mai hadam takin zana ithlir mai theidon ani Cosmopolitan hi a class asang le a avain class tak ani vek ringot mai ni he building hian outdoor pool pathum na yin room tam tak nen hian Khawvela hotel nuamber pola ngai ani the chandelier bar hi a ming thang le a Cosmopolitan a mun nuam lai ber pol ani mun khat mai ni lovin chong thum set a o a kutmanga siam chop cocktails aleng lutte an chop sak thin tin architect lama an san zia tilan na mun ani boka light wai thur song mai moi em a oma heta chang ringot po hian a saknan $1 billion li point pali an seng hi amak shan lawani kumsang ni som pathum dai to khan gogobot 10 best hotel in the world lomman an lo hlan dai to ani palina Apple Park Cupertino US $1 billion nga number palina din mun lwa tu chu Apple Inc the headquarters ania Cupertino California US a om ani he building hi aquala sak ania square feet makta duai ni point pariat z a o ani Apple til siam chu alian berani ti in an soichin Apple mutsuak tu Steve Jobs khan he mun hi office nuam tak ayin nature park ang turin adu zoka chuwang chuan a che vel po hi ashing hul mai ani rala changa en chuan thir kwal pali in cher chuan a anga hetianga a kwal wang hian spaceship ti po in an soichin bok a building landan hi a simple hle a $1 billion nga sen na tur po a anglo zok hiala ma se aro pui em na chu tulai thiam na sangber manga thuam vek ania tin hetianga kwala in sakhi thil ol sam tak ani lawa a structure zong le dar thalang zong po a kwal vek angai ti na ni a heng dar thalang kwal te hi Khawvela dar thalang kwal lian ber ani he building a hian power tan renewable energy man ania Khawvel solar panel lian ber pol ani le bok he $1 billion nga man building a hian thok tu mi sing khat sang ni vel an oma tin underground theater omin chuta chuan mi sang thum vel an leng bok ani he campus a hian cafes pasari a oma alian bera phei chuan voi khata mi sang thum vel an thu thei ani avon ban railing atan hian thir manglavin glass vek an mangboka he building hi chongli asak ania a chongli na a hian Steve Jobs theater a omboka mi sang khat vel thut theina turani Apple product thar launch na turle press meet nei na turati ania helaya elevator po dar thalang mangveka siam ani bok
tin hengba ka hian wellness center square feet makta doi khata zaw a awm bawk a taksa soi zoina chi hrang ba ka in thak na room showers laundry services le group sessions ti na tur room po a awm thlap ani research and development facility square feet makta doi thoma zaw a awm bawk a in entir na hmun care clinics thlengin a awm bawk ani tin Apple Park hi mipuite to phal ani boka Apple Park Visitor Center siam ni in chuta chuan Apple Store danga anzor chwa ngai lo Apple branded merchandise t-shirt lukhum tote bag le postcards ti velzor ani bok heta hian atak ang theiber tura siam Apple Park 3D model en thein a omboka he building hi architecture lam ma sona ro pui takani a Apple ani boka achunga hian technology changkang tak a om teu don ti achiang sa a shan vek achak om hle ani Marina Bay Sands Singapore $1 billion ruk point patni pathumna hi chulhman na hmun le poisa khel na hmun ani le a Las Vegas Sand Corporation teta ania Khawvela Casino Manto ber ani bok building pathum ding chavin achunglama Sky Park mangazom ania mi sangli don Sky Park a hian anleng ani he Sky Parkin mi a hip le zualna chu achungzol rooftop hi ania infinity pool chhong somnga pasari chunga a oma Khawvela elevated pool saber ania Sky Park a hian huan le veiwa na tur mun nuam tak a omboka rooftop night club a ombok khothir na hmun observatory deck achangin Singapore khopui a thir kwal thaya ma se he khothir na hi security thil wangin mikwal thleng te chawin an mang thayani Marina Bay a hian hotel room sang ni zanga somruk pakhat a oma square feet nuai som pathuma zaw convention exhibition center a omboka indoor skating rink a ombok bazar na tur molyan tak museum theater zaw tak restaurant art science exhibits le casino table zanga le slot machines sangkhat zaruk a omboka abulmaya hian crystal pavilion mingthang tak a oma kherkar pahnih langtang thei tura don ania achunga lu hian tuinoya changin Marina Bay apole thawani achunga hian Khawvela Louis Vuitton boutique lianber le Avalon night club nuam tak a ombokani Lotus pian angasiam art science museum ombokin hei po hi architecture phasona ro pui takani achung khu na hi ain hong thaya ro tui ado khol china zanlama laser show na tak nei chinani nuam taka chol mangdu tan chuan tlo nge chi ani pani na Abras Albayt Mecca $1 billion som paruk Abras Albayt hi Tower of the House tia shat ani boka Mecca Saudi Arabia a om ani in chong sang skyscrapers pasari om khomani a sarkarin khopui ti changka nana asak ni in kumtin Mecca hi sa khobyak zinwangin mi makta doi telin anto je ani Khawvela building Manto ber patni na ani mai baka Central Tower hi Khawvela building sangber pathumna ani bok Damaka Royal Clock Tower tia ansoya hian Khawvel sana mailian bera ombok he building chunga hian mi in an mamo tur ang chi chu a om vek ti ilakan soi so lawang nuam tol na tura mamo zong chu a om ani ber mai fitness center hot tub sauna room rooftop restaurant le ballroom zaw tak baka khuthir na hmun private viewing deck le public viewing deck a ombokani pakhatna Masjid Al-Haram Mecca $1 billion za hei hi adang lambik na chu Muslim sa khobyak in mosque ania Great Mosque of Mecca tia shatlar ani tum khata arwalin mi makta doi li zetin an pathian an berwal theyani Khawvela Mosque lian berle Khawvela building lian ber pariat na ani bok Abras Albayt changa hlalote a oma he mosque chunga hian alai taka kaba anti chu a oma Islam sa khomon thiang lim lai berani a antong trai po in leilam hoi hian antong trai kher chin he mosque si ti len le ti changkan chho ve zelani a chen te ero hi chu kumzabi som parukhun lai mi kha alani hloma Muslim te hian andam chungin voi khatal helai an mun thiang lim hi to antum sham chinani chuwang chuan chandamna an be seya kababa ka hian Blackstone Station of Abraham sal hagarin afapa Ismailatan tui azonna tlang pahni safa le marwa te achunga hian a ombok ole khangte kha Khawvela building Manto ber panga te ania khoiber khange itlo chak vele comment lama lo soi vela tin video hi ilo like theng hil pal lawangi o